Denmark Odios beino mugisha enzaro ya district ya Rukunjiri akabaho mwebembezi wabeji ba Bishop Stewart University hagati yo mwaka gw'2019 okusenga 2020 kandi akaba yesimbereho aha tiketi y'ekibine kya FDC. Odios akaba memba w'ekibine kya FDC okusya omwaka ogu emyezi mike ehingwire obuwe n'abandi bayegeita ha kibina ky'ebyobutegeki ekitya ekya People's Front for Freedom. Omukyaya ky'ebyobutegeki Denmark Odios beino mugisha abire aine ekiteekateeko ky'okwesimba okuhayanira entebe y'omunyeshenjero aha Bwambarara City South. Komara obwire burengwa Denmark Odios beino mugisha abira ariyo mchenchizi w'enshonga hari Tayari West okuchera munonga mukashonshoreke akatiga bagomwe program ya Tusheshure hamwe na programu yokubiri arukugambaho ebiri yo muihanga. Obwaherukire kuba omwe habachenchuzi program ya okubiri nebiro 26 byo kwa mshanje umwaka ogo obutwabere ntuchenchura ebyarugiro mu karuru ka primary zake kibine kya NRM kandi ebine bimwe habitenso by'izoberyo. Ndi kwendera Mamboaz niyenda ngo ninshaba ngo abanya Uganda first of all emitima bagiyabe bagiteka ihanga ryabo si NRM eruho nyenchikene basobutabo FDC eruho nyenchikene basobutabo PFF eruho ne basobutabo konka Uganda neza kugereta neza kubaho, so we should prioritize Uganda first. Bamwe ahari abo abatwirane bakora na Denmark Odios beino mugisha nka John Turunawe mchenchizi w'enshonga z'ibyobutegeki kurwo mu kibine kya NRM nagira ngo abira ariyo mugambi w'amazima kando mwebembezi. Mwana waitu Denmark Odios beino mugisha cyo busase twarwa amyaka mutwejo Denmark nkamumanya nango akiri a campus Bishop Stewart University kanta hari one of jokingly one of the most longest serving guild presidents abuko yabiri guild president ya COVID haba ko karuru na gwejo yagumizamu na servinga nka guild president for the next year. He was an enterprising young person. Yes, really Pomalakali mu FDC hatali mu PFF, but he's a guy you bump into and crack jokes and make have fun. A week plus ago, come on one of the shows Tayari West. We omhwezi wa RCC Wambarara Pole Katwire yagamba Odios Denmark beino mugisha nkomushoji wa muto kandi omuntu obeire nakunda okuchondoza. Denmark abari umwana w'amagezi kandi abari umwana ukumenya kuri research n'ababera ari mu opposition ituramanya itabaye naremu obire wingi ito abantu bona nuko bari mu position nk'abanyigana, so ituka office yitu ya inaremu office ya RCC were nshasha no kufa kwa mwana abari umwana muto abataka shoyire tumanya akaba office the president kandi yakorate no bari mu position kuko bari mwana w'amagezi. Ikindi nyokanya na kwatwaho kagakiri because umuntu w'umutana wo media because the show nyingi nyonawe omu radios kira munanga ndikitono yatandikire actually ngurubiri na ngurumingire. I remember one time obiyanga muri kigambo kagira tunogira abantu bona barenaremu nabagire mu shaka yawo itwari mu kwishyura twarigiriye twahindukire. Robert Twesije omwe ahabanyakibina kya PFF omurimbara nagira ngo bakozire cyona ekirukubasika okujuna amagaraga Odios konkat kibasikire nkitwe nka PFF tubende mwishuka abo kujya n'abantu bingi abo kureba ibintu bisiskara bakahunama kunganwa mwo mbana bato abarigireyo bakareba ibintu by'imfomu yanga gitu balembarwanza itweta injustice otaruringanza no mwo mbantu abarwanirire imbere y'abantu kwale bakwato opposition Denmark abayakireho na nizo bari afire tubende expecting abujamba birayine bariko mukoti
okureba okuba kurekura Dr. Kiza Besigye so ntumwijukaho ngo mutabira ine mco murungi kanda yatuyambire okukwata university ya Bishop Stuart University tukateka maba opposition kureba ngo nani byabire bitakubasa ka Bishop Stuart University ibyabana babibana batakubasa kufuna nga Bishop Stuart University akanteka yo ari president obwahati enteekateeka ziriyo nizigenda mu maisho okutebeekanisa programu y'okushabira hamwe n'okushendekereza ADOC baine omugisha Denmark. There is time for everything. There is time for everything. But